Thirikari nene nyitanire na thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ni ruguritie waki wa ndemu nene ya Thiba ire gukorwo ikihuthira muigana wa ciringi birioni 19. Damu ino ire gukorwo ikioya ihinda ria miaka 3 itanyitwo kuguna arimi a mucere aria makoretwo magithii hathara nene thutha wa wagi wa maai na macungiririo mucere wa ukoma. Kuringana na minista wa maai na urimi wa maai Eugene Wamalwa, augite ati wira wa moko hari waki wa ndemu ino ukuheo mbeu njithi aria maumite gicigo kiu kuria gukorwo ari njira imwe ya kumahe mawira. Na tukihugura kaunti-ini ya Nakuru ni ati thirikari ya kaunti iyo nitanyite kweheria kiara gia giko kiria gikoragwo mwena wa Gioto na gugitwara handu haraya na aikari ya kaunti iyo. Akiaria rimwe na ucio gavana wa Nakuru Kirinyaga augite ati kihera kioru kiria kiraumanaga na giko kiu kirakoragwo kiri ugwati munene kuri andu aria marigiceirie. We are putting this soil embankment, and we will finally plant green cover, plants, trees and grass like that, so that we remove the eyesore. Na ku kaunti-ini ya Embu, aruguririe a urimi ni maruguritie mutaratara mweru wa urimi uria gukorwo gitwarwo mathukuru-ini 56 uthomithia arutwo mathomo ma urimi. Mutaratara uyu utanyitwo kugacirithia taranda cia urimi na oho kuhurana na witikio ati no andu akuru tu mangirima. Na tugitirihania ati kaunti-ini ya Bungoma andu eri ni makuire na angi aingi matigo na nguraro njuru thutha wa gicagi kiao kuhithukirwo ni eki-nai. Kurerikana aici acio maramahithukire ira utuku kuria marametagia besha na uria waga gatigo na nguraro cia njura. Walipiga madirisha hii utakuja ukapiga hii ya kwanza. Sasa bila libomoka nikakuja na kiti nikajaribu kuweka kwa dirisha hapo. Kiti ya kwanza wakafuta ikatoka nje. Sasa bila niweka ya pili ikashika huko alafu nikaongeza meza. Wakakuja tena wakapiga nyingine. Komishona wa gikaro kiu ni akomithetie giko kiu na kuga uthuthuria ni wambikitwo. Girifotera Kameme TV, rito riako ni Mwihaki wa Kamau.